makilese ariyo toka yamo mager nyomukogi. Japuonj maduong' mar sikunno Robert Nangira wacho ni ochuno gitero nyithindo masomo e kilesego e kar kano buge kata library, ka bende giluor ni nyithindo ma jo klas 8 monego bed ni timo penj nyalo yudo achiedh nade kaluwore gi nok mar kilese. Robert bende okwayo kony mar gero chope ka jopuonj mane koth oketho tok koth maduong' ka koth maduong' nero noketho nyaka chope manie skunno, kaachiel gi mano mag jopuonj kaachiel gi od buge. Wanafunzi wetu hawana mahali pa kusomea. Wale wa PP1 tumeweka kwenye store ambao tulikuwa tunatumia kama kuweka kuni, hapo ndio tumeweka wanasomea. Wale wengine tumeweka katika library ambao tulikuwa tunatumia kama library, sasa tumeweka pale wanasomea pale. Na kwa sababu hiyo shule yetu sasa haina madarasa ya kutosha ya kukidhi hawa wanafunzi wote. Itaonekana kama tutakuwa na shida ya hawa wanafunzi mahali pa kufanyia mtihani. Kwa hivyo ombi letu ni kwamba wale ambao wanaweza kutusaidia, the well wishers pamoja na serikali, kama wanaweza kutusaidia kuturekebishia haya madarasa ili tupate nafasi ya wanafunzi wetu kufanyia mtihani ya kitaifa.